Oh, kasi pinungoy nilito kapon na Diyos sa kami nilito na catching room Langfer Constituency Committee Team Dumpen catching room at kaya lah no dari kedamtang 5 June ni di Mahasopen nilito catching home Ainjir Rosmita Hojai alang di railway interview mati asat lang ito binifan alang di Delhi dam no kapen ada asat lang to kandet na lang di hem cewang ko 500 call lo lapen alang li la call det na tige alang li pun ke call dun ke lele de lo lapen la ni 4 feet kunang ko 10 of June ni si alang li pan ako kitang arpu lang roy long lo masih nilitum kahonde ke lalo alang li pan holada la tribal ku amendment alang li pan pang taxi tribal also ba anjir bu pang taxi alang lifan non tribal atumsi alang lifan kidnap lo alang lifan nilitum honde lo je alang lifan cholang rem je alang lifan apranar mu taxi alang lifan lang roy long jok chok asi nilitum labangso joini nilitum pin rem lo Delhi police tumhan je prabjin pen tapen alang lifan ke nepji fan alang lifan ke pathi fan mate alang lifan ka kidnap atum fan prabjin pen nepra kang nang lifan apen hala Rosmita afan justice ke long je fan apen ke hala Rosmita Hojai guardian mate appearance atum sitame compensation India government mate railway government ben alang lifan ki fan si nilitum chuning dilo lapen aku puthot ilitum long 7 of June ni kusitame aku ilitum dak Karbiang long mate Assam along lo je Deboram Rongha alang li sitame ahem arichi open alang li Kamrup Metro City mate Bornihat hala dak se alang li insi industrial long kachongda di pandam ipo se alang li chongda dam nang kok lo te dak Karbiang long mate KSC ben ke thangnat kam ta pipon dekhe mate thangnat kachuklem kachongda ji awar sai pipon pedet ajoine alang li hem ari chi usi alang li sitame tangka ka income dam ji fan mate hem kachelana ji hem sor fan kachelang ji fan alang li dam bons tame hala dakta 7 of June na jogang ke non tribal alang tum kam claim rab lo non tribal labor tumsi alang li fan aju light pa mep chok matun an sat lo rot pen theng lo inju lo lapen alang li fan hala da mandi ka tum sitami alang li fan prabjin pen hospital long ponpe masih alang li fan aprana mudel tapison lo masini li to malap so putak ka condemn lo alang li fan la ke pathi tu mate alang li fan ke theng atum ana fan prabjin pen inang nang ji lapen nilitum kamang hugel alo je non anta nilitum la KAAC mate ke hai tuliram rong hang mate Karbiang long ti matum la Deboram rong hang apu thak sitame na anta ithe wetaning je dun de opi posining je dun de lo alang litum Karbi afan Karbiari so tum han alang litum kam di pithe khe joini se alang litum kachongda dam nang lo kam joklem dam nang lo bon sitame alang li busona ghotona ke folok busona pran dam nang jui apu thake Karbiang long autonomous council atum kachari atum tuliram rong hang ke hai alang litum thang nat alam iknat ka ningje dun de ke militum ningduk lo apen condemn lo autonomous council kachari atum pran pusitame masi prabjin pen la Deboram rong hang afan la puson ke chok ke theng man ke pachi tum han sitame net innang rahala tum hanta punishment pinang ko lapen ke alang li hem purial atum han sitame compensation ke ongdung compensation pinang ko lapen ke munang pit lapuson cuma thate de ji ke claim ke de ji fancy nilitum tuning rilo lasinon nilitum malong dolang nilitum advisor ke hai bobosing tok di alang li sitame kaning di tangja ko kitulo আজি আমি এইটো কাৰ্যসূচী লোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ট্ৰাইবেল সম্প্ৰদায়ৰ ভণ্টি মা ভনী তথা আমাৰ
কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ ভাইসকলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা নিজৰ জেগাত কোনো কৰ্মসংস্থান নোহোৱাৰ কাৰণে নিজৰ দেশৰ পৰা বা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ তেওঁলোকে কিবা মজুৰি হাজিৰা কৰ্মটোৰ কাৰণে তেওঁ গৈছিলে। গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ ডকমকাৰ নিবাসী দেৱৰাম ৰংহাং স্বৰ্গীয়, তেওঁ মেট্ৰ' কামৰূপত এটা ফেক্টৰীত তেওঁ গৈ কৰ্মৰত হয় বা তেওঁ তাতে মজদুৰি কৰে। সেইখিনিত জেগাত গৈ তেওঁ কৰোঁতে তাৰ যিটো কৰ্মচাৰীবিলাক বা লেবাৰ মজদুৰসকলে তেওঁ কিবা এটা হেৰি কৰি তেওঁক গালি গলজ কৰি কাজিয়া কৰি ৰাতি শোৱাৰ বিচনাত গৈ লাইটৰ পোহৰ নুমুৱাই তেওঁক প্ৰহাৰ কৰি তেওঁ মূৰৰ লোহাৰে চিক দ্বাৰাই তেওঁক ঘপিয়াই তেওঁক আঘাত কৰে। তাৰপিছত তেওঁক বিহিত ব্যৱস্থা বা চিকিৎসা নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যু আকলিবলৈ হৈছে। গতিকে আমি গৰিহণা দিছোঁ, আমি নিন্দা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কাৰ্য কৰাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা লৈ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক শাস্তি দিব লাগে, শাস্তি কৰিব লাগে। গতিকে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰশাসনৰ কাৰণে বা তেওঁ এই ফেক্টৰীৰ পৰা যিটো তেওঁ কৰ্ম কৰিছিলে তাৰ পৰা তেওঁ কম্পেনচেশ্যন বা তেওঁ ক্ষতিপূৰণ